twongeye kubasuza mwebwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri channel yitwa Ajab TV Show. Rero nkuko twabwiye ko tuzajya tubagezaho amakuru menshi kandi atandukanye abagiye agezweho, haba mu mikino, mu myidagaduro, muri politike n'ahandi hose hatandukanye. Amakuru yose yaba agezwe tugomba kukugezaho. Rero uyu munsi tuzanye inkuru navuga ko ishyushye, inkuru igezweho cyane mu bijyanye n'amakuru y'imikino, inkuru rwose y'umukinnyi udasanzwe ukomeye cyane ku mugabane wa Afrika, ndetse umukinnyi w'icyaha twamenyekanye cyane ku mugabane w'Uburayi muri equipe ya Arsenal. Dore ko nyuze muri equipe ya Arsenal, uyu mukinnyi ko biri kuvuga cyane yuko ashobora kwisanga muri equipe ya APR FC, nkuko ubuyobozi bwa APR FC bwakomeje kuvuga ko buri kongeramo ibishoboka byose, burimo gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo bakore impinduka muri equipe ibe nshyashya, ndetse bakore ikipe izaba ari ubukombe ku mugabane wa Afrika, ikipe itwara ibikombe bitandukanye, ndetse ikipe igomba kugira izina ndetse n'igitinyiro. Rero hari n'andi makuru menshi ari kuvuga mu bijyanye n'imikino by'umwaka muri equipe ya APR FC, nzo kugenda nkubwira kuri iyi channel yacu yitwa Ajab TV Show. Nkubwira ngo kanda subscribe kuri iyi channel niba utarabikora, naho ubundi ngiye reka nkubwire ngo ikaze kuri iyi channel. Yes, rero nyuma yaho shampiyona y'umwaka ushize urangiye 2023-24, equipe ya APR FC Ingabo z'igihugu itwaye igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, hakomeje kugenda havuga ibintu bitandukanye. Dore ko equipe ya APR FC yatwaye igikombe irusha ya kabiri amanota 12 yose, hakibura kandi imikino 3 ngo shampiyona ibe yarangira, ndetse havuga amakuru menshi. Dore ko kandi hano byinshi byavuzwe mbere yuko iyi mikino yose ikinwa, na mbere ko shampiyona itangira, kandi ko iyi kipe yari kiri shyashya ifite abanyamahanga. Dore ko kandi chairman w'ikipe ya APR FC Afande Richard Karasira, rero iyi kipe nawe nibwo yarakigeramo, kandi kuba ikipe atari wigeze uyubaka, nta mukinnyi yumwe yigeze agura. Dore ko Afande Richard yageze muri equipe yaraje asimbuye Afande General Mubaraka Muganga wari ugiye kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Rero Richard yatangaje yuko agiye gukora imbaraga, agiye kongeramo imbaraga zishoboka zose muri equipe ya APR FC, kuko iyi kipe ubwe yaje ayisanga, ndetse kandi kuba yaraje asanga ikipe ari byakozwe, we nta kintu yigeze akora na kimwe mu kuba yarukreta abakinnyi ndetse n'umutoza. We yatangaje amagambo yuko hari byinshi bigiye kuba byenuka muri equipe ya APR FC. Rero kwikubitiro hagiye kuza umukinnyi ukomeye cyane ariko uturutse ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukinnyi rero iyi ntwaro APR FC yifuza kuba yamanura, amazina ye yitwa Gervais Yao Kouassi. Rero uyu mukinnyi yamenyekanye cyane muri equipe ya Arsenal ku mazina ya Jorginho, umukinnyi w'umunya-Cote d'Ivoire ukomeye cyane wabaye icyatwa muri equipe ya Arsenal, akifasha gutwara ibikombe bitandukanye. Uyu mukinnyi wakinnye UEFA Champions League, agakina Europa League, UEFA Champions League, agakina ibikombe bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukinnyi rero wakomeye cyane, akaba umuntu udasanzwe muri equipe ya Arsenal, nubwo hashize imyaka myinshi atari muri equipe ya Arsenal, ari wabo hakurya iyo ngiyo muri Cote d'Ivoire. Rero equipe ya APR FC iri mu bantu iri kwifuza cyane. Rero ngo mu mpamvu zidasanzwe uno mukinnyi yifuzwa cyane na equipe ya APR FC, ngo suko agiye kuzaba yabaha ibikombe wapi. Ikindi kandi ngo suko uyu mukinnyi azaza muri equipe nk'umuntu yizeye ibintu byinshi agiye kubafasha. Gusa ariko uyu mukinnyi ngo agiye kuza muri equipe ya APR FC y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuntu ugiye kuza ari nk'umwambasaderi, cyangwa se nka brand nini yigeze yakubaka ibigwi ku mugabane wose, cyangwa se ku mubumbe w'isi dutuye. Ni ukuvuga ngo akajya afasha APR FC kumenyekana, noneho no mu gihe APR FC yaba irambagije umukinnyi runaka ukomeye, bakamenya ko hari n'undi wahaciye witwa Jorginho wakinnye muri equipe ya Arsenal, bityo uwo mukinnyi APR FC yaba irambagije akumva projet ibyihuse, ndetse n'uri hakurya no hino yareba ko umukinnyi Jorginho yasinyishije, yareba equipe ya APR yasinyishije umukinnyi witwa Jorginho, umukinnyi nk'uyu nguyu udasanzwe, hanyuma uwo mukinnyi akaba yaza mu buryo bworoshye, ndetse uburyo bwo kwamaza kuri equipe ya APR FC bukaboneka, bikaboneka, ndetse n'ahandi hirya no hino equipe ikaba yagenda ahantu hose igiye gukina ikagira igitinyiro n'izina riremereye. Kuko rwose cyama niko bigarutseho, yavuze ko agiye kubaka ikipe bushyashya, ko kandi hari abakinnyi benshi bazongerwamo
kuko ngo hari ibyuho bazi neza ko bihari, ngo nubwo batwaye igikombe bari unbeaten cyangwa se badatsinzwe. Ibi ngibi yabigarutseho avuga yuko icyifuzo cye ari ugusoza imikino yindi 3 isigaye adatsinzwe umukino n'umwe, nabwo bakiri unbeaten. Ikindi kandi Chairman yavuze ko iyi kipe ya APR FC ngo ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose. Ikindi ngo izakomeza igerageze, nubwo intego zabo batazigezeho zo gutwara ibikombe byose bikinirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo haba nk'igikombe cy'amahoro Champions barayitwaye birumvikana, ubwo hakaza igikombe cy'intwari n'ibindi bitandukanye bikinirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo intego batangije zari gutwara buri gakombe kose gacaracara mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ntago bazigezeho. Rero yavuze ko batari tweza mu mukino nyafurika nka CAF Champions League, ngo ntago byari byiza cyane kuri we. Gusa ariko yavuze ko ngo kuba yari ikipe itamenyeranye 30% ngo ari abanyamahanga, harimo n'abana benshi bagitozwa bakiriye kwa equipe n'uburyo umurongo ukora. Rero yavuze ko ibi ngibi nta kintu kinini biri kubahungabanyaho, ahubwo ngo ubungubu nibwo akazi gatangiye. Rero nyuma ya Jorginho uri gutekerezwaho, ngo hari abantu batandukanye kandi benshi uboherejwe hara hepfo mu bihugu by'amajyepfo, hariya muri Afrika y'Epfo, muri za Côte d'Ivoire, za Senegal, hariya muri Afrika y'Epfo, muri bihugu bitandukanye byo hepfo hariya. Abantu benshi boherejwe na equipe ya PFC yabategeye indege ngo bajye gushakisha abakinnyi bakiri batoya, byibuze ngo umukinnyi utarangije imyaka 25, ndetse hari n'indi timu ni iteganyijwe kuba yazoherezwa mu hariya hasi ngo ujye gushakisha abakinnyi kuri equipe ya APRFC. Ngo ikintu gihari nuko bagiye kubaka equipe ya APR ikomeye ku mugabane wa Afrika, ikaba ari ikipe ikomeye y'ubukombe nk'izi za Al-Ahly tubona, n'izi ngizi za Zamalek tubona, nk'izi kipe tuzi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Afrika zose twara ibikombe. Noneho APR kongera kwisubiza igitinyiro ndetse n'icyubahiro yahoranye, nk'uko Chairman yakomeje abigarukaho yuko uyu munsi ngo akazi kose gasabwa bazagakora. Yavuze ko amafaranga ahari ari gukurokurita abakinnyi, ari guhemba abakinnyi, ngo yose arahari. Ikindi kandi kuri Jorginho ngo kuba yazo muri equipe ya PFC, ngo bazakora ibishoboka byose, nubwo abantu benshi bakomeje kugira impungenge z'uko n'umukinnyi ataza bitewe nuko yageze kuri kugasongera k'ubuzima bwe. Nta mpungenge na nyaza, ariko kuko APRFC ifite amafaranga yo kuba yamuhemba ndetse no kumurokirita. Ikindi bano bakinnyi usanga badahenze cyane, kubera yuko iyo mukinnyi nk'uyu nguyu umuhaye nka miliyoni nk'icumi, kuko ntago abagikina bya kinyamwuga afite imbaraga nyinshi, niyo yaba yicaye muri equipe gusa agira inama abakinnyi bagenzi bakiri bato, yatene gutyo umuntu akina, ni gutyo umuntu atwara igikombe. Iyi kipe igira umusaruro mwiza kuko ifite umurejande wabaye umunyabigwi ku isi yose. Ikindi kandi kiri kuba cyatuma n'umukinnyi aza muri equipe ya PFC nuko Arsenal kuba yambara Visit Rwanda, ndetse na Jorginho yarabaye umuntu ukoye muri Arsenal, ashobora kuza nk'icyo kintu cyatuma aza ahangaha gufasha APRFC mu kuba yaba brand cyangwa se yamenyekana cyane, yanacuruza izina ryayo, yandarambagiza abandi bakinnyi mu rwego rworoshye cyane kandi bitabagoye habe na gatoya. Ngo bindi kandi ashobora kuba yahabwa Jorginho, ngo ari kuba yahabwa inzu nziza cyane hari Abidjan iwa muri Côte d'Ivoire, agahabwa inzu nziza yatuzamo nka famille cyangwa n'ibindi, ndetse akahabwa na apartment nziza no mu gihugu cy'u Rwanda bamukodeshereza, agahabwa imodoka n'umushoferi, ndetse buri kimwe cyose ngo azasaba bazakimuha. N'ubundi ntago akiri umuntu uzaza gutanga ibintu bidasanzwe, gusa we azaza nk'umuntu uje kuba ari ambassadeur muri equipe ya APRFC. Yega azakina, ariko nyamukuru ni ugutuma APRFC ibasha kuba yacuruza ndetse ikanamenyekana. N'imikino nyafrika igiye kustabera ya CAF Champions League ikazagenda bizwi ko APRFC ifite umukinnyi waciye muri Arsenal, n'undi ugiye kubona iyo equipe akayitegura mu buryo bwihariye, aziko atari equipe yakana, akaba aziko ari equipe y'igihangange kandi ifite umukinnyi nk'uyu nguyu. Rero nyuma y'aba ngaba ngo n'abandi benshi bari gutekerezwa mu minsi mike cyane, Chairman yavuze ko bazatangazwa, kandi ngo mu mpera z'iyi shampiyona ubwo indi zabitangiye, kwicara hasi baganira barebe ahantu harimo ibyuho hose muri equipe ya PFC, haba ku bakinnyi, haba ku mutoza, mu myanya hose, mu mfuruka hose, baganira barebe icyakorwa kongerwamo imbaraga aho zitari, ndetse kandi hagire ikindi runaka cyakwiyongeramo kugira ngo ikipe ya PFC nayo ikomeze kuba yazitwara mu mikino nyafrika, ndetse inatwara ibindi bikombe byose mu mwaka utaha w'imikino yose ya 2023 2024 itware ubukombe bwose nk'uko ngo babyifuzaga.
ngo nubwo rero iyi nkuru benshi bari kumva ari nkaho ari igihuha cyangwa se idashoboka, kuri APR FC bari kumva ari akantu gasa naho ari toto, kuko n'ubundi ngo uyu mukinnyi yaza ngo nta kibazo gihari. Rero chairman yakomeje anakomoza ku bijyanye n'umutoza we kuba asoje shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe. Yavuze ko mu gihe byashoboka bamwongera amasezerano, ikindi kandi ngo ntabwo baramwavirwa neza, bamuhe isuzuma cyangwa se bamwivure barebe ibyakozwe n'ibyo yagezeho. Yasinye kotara y'umwaka umwe urimo kugera ku musozo. Rero chairman yavuze yuko uyu mutoza ngo ntacyo bamunenga, ariko ntiyanashimangira niba bazamuha andi masezerano. Yavuze ko bazicara hasi bakaganira bakareba ikintu cyakorwa koko niba bakomezanya. Rero chairman yakomeje akomoza kuri buri kimwe cyose kizakorwa muri season itaha, yuko bari kwitegura ikipe nshyashya izaba yubakiye ku bakinnyi benshi bakomeye abanyamahanga, by'umwihariko kuri ba rutahizamu n'abandi benshi igiye kuzagenda ikura hepfo hariya mu bihugu bitandukanye ukoresheje abantu batandukanye. Yaravuze kandi ko nta mukinnyi n'umwe wo muri Tanzania APR FC izazana, kuko havuzwe ko hari abakinnyi benshi bazava muri Young Africans, muri Simba Sport Club mu gihugu cya Tanzania baza muri APR FC. Chairman yabihakanye avuga ko abo bose nta n'umwe itekereza kujyayo kuba yajya kureba. Yavuze ko ifite tara nyinshi kandi ko bari bavugita Mboma baje muri APR FC bakayifasha, ngo abangaba ntabwo bari karete za APR FC kuko atari waziguriye ubwe. Ibi kandi byatumye Mboma nawe avuga ku bijyanye no kuba ari gusoza shampiyona afite ibitego byinshi cyangwa se ari mere ibitego ko yaratsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Yavuze ko ari ikintu cyiza, akomeza ashimira ubuyobozi bwa APR FC bwamugiriye icyizere bukamuha akazi, ndetse anashimira abatoza n'abakinnyi bagenzi be. Yavuze kandi ko shampiyona y'u Rwanda ari ekipe nziza wakiniramo ukagera kure. Akomeza ashimira buri umwe wese umufashije mu kuba yamuha umupira n'undi wese umufashije, kandi akomeza avuga yuko nubwo itarangira shampiyona ariko ngo akomeje kwiragiza Imana ngo izamufashe kugera kuri byinshi bitandukanye, noneho mu gihe yazasoza agatwara igikombe cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi nka Meri Biteri, nabyo ngo uzaba ari ikintu cyiza azashimira Imana. Rero mu bakinnyi benshi bari kugenda bavugwa muri APR FC, chairman yakomeje avuga ko hashobora kuba hagira abakinnyi basohoka muri iyi shampiyona imaze kurangira, ariko bashyashya byo byanze bikunze ngo bazinjira. Gusa ariko ngo no Jorginho ashobora kutinjira, ariko hakaza abandi bafite izina nk'irige batuma APR FC imenyekana, ubukombe, igira igikundiro, igira igitinyiro ku mugabane wa Afrika. Dore ko ngo ishaka gutwara igikombe kimwe gikomeye ku mugabane w'Uburayi, kimwe gikomeye ku mugabane wa Afrika, haba CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup, cyangwa se ikagera kure hashoboka nko mu matsinda, ndetse ikongera kuba ari ikipe rwose umuri wese yumva akumva ni ikipe idasanzwe, kumva ni ikipe itinyitse ku buryo rwose ifite uburyo bwayo, yubatse systeme yayo bikanayitungayo ubwayo. Rero ngo niyo atazuye haza abandi bakinnyi benshi bafite amazina kandi bakomeye, ikipe igatsinda ibitego mu buryo budasanzwe nkuko chairman yabigarutseho wa APR FC. Yes, rero nitwa Ajab Marashi. Reka babwire ngo mwakoze cyane kumva ibiganiro cya kuri channel yitwa Ajab TV Show. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira muri comment, naho ubundi kora subscribe niba utarayikora, naho twebwe ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ikomeze kuba yabarinda. Jobless.